Zimba wa Biafrika kwa swaki kuna be kunga na be vulu chiba akota sango chikodro chibikwa uselango bala kuno shoti ze tingumbe ngusa kusina bala no mana swaki da akutari chakamba cha sango na kitonga so akpimba wa kode kwa so ke bulini ngake bebendo nando chi akusala chi rokotongo ngombe na mboko chi au trugu palenga na la sosi abatene alimiti na bungombe pepe sosi na nga chumutendela tene DDRR RSS abondo tiratala la so bikwa uselango bala kuno show ze tingumbe ngusa kusina bala no omana so na kota adaswa lekeraniti tena yamba agbia chikodroti bakodroti zovokonga na chi abumbi chi agarama soroti kodoseti Biafrika so kapa na chi fani bale ou sena ndoni donc aso chi kota bengo ningo chala so akitena na buli mprina ndo chi akusala sociala saka na chi nguso onti ki na siringa chi rokotongo ngombe na momboko chi azu na kodoseti Biafrika matanga tizingo polele yanga chi kota bengo ningo sa tambula fadina sele chi bia chi kodro kosho bia chi fini kodro mbasa mbala kota mandala ti fango beti konde na dasne ti Biafrika paka fosta konsto dera e kingande tene mbimbi na doni na ti asanguso na ti ketek bezembonga e baba na mama e zingbala ko sambala ko beta juna ti kwasinga ti dali monti Biafrika ti banga ti makota sango ti kodoro akia kutali chakamba ti sango ti kwela e gufade su si zia ta sango ne ti asagereni akona kona lege ti gerati ya molongono sindo kwa service ti sango le kergerani e ke zia ngati sango so na lege ti kota bengo lingo ti wa kode kwa susi ya ke bemendo nando ti tene so abatene ti rokotongo ngombe na mboko chala susi ya bungombe lani na cha trugu tumba wala la susi abatene nja amuna la ligue pepetene ala bungombe na kodo siti Biafrika so anga chumudu tene la tene DDR RSS RN atambula laso na kota ada social kerenit na yamba ak biati kodro ti dunati Afrika wala di dunia mobimba wala cité de chef d'état et d'abetela so zingo polele yanga ti kota bengo lingo sa tambula fadina sele ti kojo bia ti fini kodro mbasambala kutawandara ti fango beti ti kondi na dasinga ti Biafrika baka Foster Archange de Todera ndali ti kota bengo lingo so kenye tinga tene mbrimpri na ndoti unda so ekizilege mwana rosenini ya sifet ndapa ya sangara José Koboso a rokoto limona ndoni akikire ti asana isanguna ndoni mbrimpri e malo kota bengo lingo chi fani bala kono use chi rokotonga ngombe wala DDR RSS RN so ayeke chi tene abion ya chi anja so abulani na kota bengo lingo chi fani bala kono ako si abatonga na si akusala ni ayeke tambula ndali chi tene chi siriri na kodo chi be Afrika kota bengo lingo so abumbi akota zo mingi so ayeke na kodo chi be Afrika nga na kodo wande na ala so ayedalani chi dushi na tere chi sumo mamboko na ndo chi buku chi siriri na kodo chi be Afrika so na poponi biachi kodo Faustin Archange Touadéra na hachi mungo tene chilo biachi kodo Faustin Archange Touadéra adabe chi e chi faso APPR aikembeni ko boso amunege chi tene akiri na ngangu chi dia na kodo chi be Afrika bwen biasa ke batene chiro kotongo ngombe aike fatene na inando laso na kwaso DDR sara a mingi a groupe armé so kwe a yegbeni chi tene as iye irokotongo ngombe na chala kwe ambeni a yegbeni ci tene groupe armé tchalani a touti encore à paix à dissoudre ni donc mon ba yeso quoi là si sar lasso ba igona investiture igona élection igona yeso quoi so na ati siriri donc ba kuta yeso si beti kodro so le président du comité stratégique le gars l'homme venu dit un dollar la comme on yal les geti quoi so il doit être sara na atanze na atangu so ke kaso ba kuta yeso sango chikodro la kwena acha kota sango chichi biko use lango bala kono shoti ndeti ngumbe ngusa kusana bala kono mana na dali monti Biafrika e dabetala so mama ti Biafrika kojo rogbia kojo mama ti Biafrika rogbia Brigitte Touadéra solo ke mama mokunzi ti kuta bumbi so tene de Congo ti beti mama wala fondation Cri de cœur d'une mère ayambala so na kubuchi kusala ti lotona gene ya pakara kota begolembe ti kodo sese ti Amerika so ki sa kusala mboko na ngorobia ti kodo sese ti Biafrika mungo mboko ti kodo sese ti Amerika na lege ti maingo ti apia lo kweso si kota ndo kwa so akina gbeti leta pepe so mama ti kodro ke legbia na ndoni so a irene atene Cri de cœur fondation Cri de cœur d'une mère ke mama tene so si adisina gonda ti pikango patrana
popochi akutazo useso gaida betala so na bagiga ko je mama ti bi Afrika wo gwa Brigitte Deras pika pataranga lo supandenga ngumingi na geneti lo nando ti kota kapati lenkron gere ti kojo kota bengolingo so abateneti lenkron gere ti kusala ti tene a mupasana la kwaso si ake bateneti seni alingiti tene a fa polele na moningi ti bi Afrika tongana sa alingiti tene a boto popo ti dungo na kota bi Afrika wala planification familiale tinga tene mbri nandoni ti tingo tere ti kojo mama ti bi Afrika wo gwa Brigitte Dera na geneti lo ekiunda na awa gusinga so ki sala na teratilo ci asana isango nandoni na piko ko lango bali oko na uta chinje ci avri so ikida kozu mama ci kodo wobia Brigitte Dera asali soro na gbegolimbi ci Amerika na kodo ci yapaka Melanie Zimmerman mungo maboko ci kodo ci Amerika ndali ci maingo cha kusala tindo kwa ci fondation Cri de Cœur du Nord aduchi ateneti ya chili soroni na biko kuso an koso mama chikodro atengbi na la sukwe akena chikunduso abateneti lekrengo kuta bumbiso abateneti dotongo popochi dungo na be Afrika na terechlo beogba chi seni paka Pierre Somse emanoso lokena lichikunduni wanganga Samuel Ngonche be kana ngamingi na be so bimoten la sumati tono salenga a mama kwina koloti mingi na surtout a masika mingi kwina koloti so ake mungo so alenga tengwa njimingo na après goite na bubangoni et puis kwa gana pekoni akindani na si kota manti première dame Brigitte Dera yiti tene a organiser beni so irini forum national ti planification familiale ti tene a fana dunia bomba ligwa ikegboto ligeti dungo titenengo aga kirkisi nkwa aga pekonape akindale so ka kotangana be mingi so laso kota bia lo gadina popoti laso lo na minti santé aga titene ifana la legeti kwa so sera depuis décembre jusqu'à laso na la mona ingambe ni orientation tene ba nyela doti sara si bombi so form ça asina legeni zoni ba tenso iba la sola et londona ndokwa ci kojo mama ci bi Afrika wo bi Brigitte Dera izu na mbage ci kojo ndokwa ci kojo bere bia mo konzen tingo bia ci bi Afrika ci dabeta la so bere bia so aki bebe no ndo ci ndokwa ci leta na kodo se ci bi Afrika so aki sapsala ndrona ter ci kojo bere bia mo konzen tingo bia ci bi Afrika azala so na ndo mbata ala socia ke tongana amu konziso limitene alegbia nga bemendo na ndo ci kusala ci kota bumbi susi aki bemendo na ndo ci maingo ci akusala so batene ci andokwa so abatene ci maingo ci akusala ci wangu na kodo bi Afrika wala onaspo so kusala ci lo akiti tene lo mai apialo ndende so abatene ci andokwa so abatene ci aici wangu na kodo se ci bi Afrika matangani atambula fagi tongana yen brise de valeur watebo ak fadeka lo ke kirti vurna isango ndoni Toso metene fade sangoni akinanga ci mundu franzi e ke gonambini sango ilondo na kodo se bi Afrika ezu moi tonga so ego na brasi ba balu serandone omana tonga so tonga sigina torchi kodo se bi Afrika kindo so kasi bele bia so abatani ci mungombo kona so kinati pale gara si tingangwa yengala ya pakalina Josiane Bemakasui agwe na mbage kati tene le mumbo kona la so si abatene pembangu za paso si asumbala ci bekpa asa si ala wareti pale da pekoni akitonga sosi tenena china metchingo bia la legeti bango do chi bia ti kodro kutawanda rat fango beti kone na dasinga ti bia fika paka foster akonto dera saida ti to kwa longa na awaba singa so kisa tola nduna kubuchi kusala ti lutnela gwe amumboko na moningi ti bia fika su aki upono na pekoti bekpa ti nguza paso asumba na mbage ka sanguna ndoni nanga ti wakode kwa ti vunga sango ti tonga Eric Vudakpa na legeti rokotongo limon ti akro ti loso do ke mutalato na dalimoti be Afrika mati Terence de l'Éleveur Ngoy ayeke ase waso sekenati vakati cité ngakutu nga na cité ndonge sosi ayeke na PK26 na legeti bwalisi ayamba agbakuru ndende so na yani molimbi ti wara asakti loso aisuzo alimbiti tene abinaliti ada
agbakuru ti salmo na kusala na ya tsewa ngana abida indende sociali mbuti mboko na zo na ya dutingo tulo ayeke agbakuru so sinjo kusati bene gba soke bate ti mboko na la so yiti ngabu asinala ngana tenti lengo songo so na lini ayeke José na bema kasui aida titi na muna mulingeti kodoso ndani ayeke ti mboko na la na yata palindende so ala onda ngati biti yake mingi na kote ti ministre solo mboko na ani na lege so ti pupago dati kumbi dati a population ti ani ambeni mingi nangoiso alangana gigi ambeni mingi agodati tene a tukwamburu na tongana gouvernement abanjoni maboko na population so itinga ngwa sinala betiani amakunzi akana ngya mingi na legeti kapati maboko so ata susi ayeke ya mingi pepe me ala so ayambani agonda mingi angangu so sindo kusati beni gba so sekebate ti maboko na ala so itinga ngu asinala ayeke sana na tereta mulingi ti kodo la ko tongana akpale ayeke da jati beti mbeko so quand je ne peux remercier excellence le ministre humanitaire à travers Beti Kodron Mbeleke Dage na cité ngakutu na tonga na itinga ngwa gasi na I da soko tuku na litimbi na biltinga ngiko retraité mais ngia si beti bititi maboko sala munambi te edembi na kusala ti da timbiso timbela ngona beni ngangwa wenji na mbia merci na gouvernement so lumba mboko nambi à travers le ministre di affaires humanitaires seulement mboko nambi titene azib vunditi beti mbiki so ala garantie na ala baka kete mais na letimbi akokota mingi bu merci mingi na excellence de ma kasui solo matotuti na le pe fare tikati ba ti maboko na yi merci mingi akpale sa wala mingi ge pupwa gana ngangu akungu adachi kwena sese atukuna ndo chambe nazo ichiki merci mingi na biachi kodro na ikiri merci mingi na mamo Josiane basolo tukana ya gbaku so titena ede ina merenge iwala abash na loso so ipeti ede ina merenge na bidon so ipeti tonangu na kumba so ala muna ichi teni parce que kumba chini kwa ngunja pabuba yana mbimbi kimama cha mingi umene so ala kwala ngwachi gune ekole ngunja pasa tukuso abuba kaye cha mingi chi tu abuba yekwe asasi tuchigina achi mawa nila merci na kumba sala gani titena ide fanala so akota ngundu so apika nati alango so kwe aona batati bonginga na akodo so nguru batati bongi asara akpali mingi si amina si wa mingi na ngwe so aike dutigi na ya mawa sango chikoto ngala ko chipona dalimo chibi afrika ngala ko nanduka belegba so bateneti mungo mboko na so kinati pale chidabetela so ki birisi kota bengolingo chala societe tongana awayanga chala socia batene ai chingangu ayengirala na chigbavaka gombe balako chibata chibongia tembetere na belechi kota ndoko belechi kota waenda kubuni so ke mpriya pakara Georgine Wabi chingatene mbimbi na ndoti kota timbo tereso ikizilegi lakwe na Eric Vudakpa nga na akochilo solo kivunga sango na leki chitalato machi terence d'éleveur ngoi subiri ala kokapa na yani si arokoto sango na ndoni ya kikirti vurna isango mbembi na ndoni emala aike teneti akpalindindi susi aike sinaya kodro na ngoi susi ngu akimu kodro wala ada ngana agbako aike gbi ngana ambina indende susi aike na gonda chakpali sozo aike warani si aduti na ati kotango eti pikango pataraso amulege na akundu use tisigi na afine agere kamba kusala so fadela aike sara kwe tikanga lege na akpali susi aiso ake nguruzo gana na yakodo tibe Afrika na irichi benegbia Josiane Lina bemaka sui solo bando na ndochi ndokwachi mungo maboko nazo bi ga laso na ndochi kotabungiso so sig benegbia tisa a représentant tia avakati titene i passé na lambeni tene par rapport na a yesosi akisina ti coordonner legeti a catastrophe naturelle ça ka inondation ateneti a wasosi akemo aussi ando et na legewa si maboko na maboko ipeti sara kwa na avakaso titene kwa gonjoni ni la sigbene bia banjoni titene azana sese a point focaux tonga so tombeni asi yo ala informer ministère de action humanitaire te i balege tite mu maboko na zone ala gonda mingi tisango ndochi benegbia ala tene anike prêt ti accompagner à action soci ministère akezana sese et pas la tene mingi la ndochi tene action anticipatoire atene au lieu ti iku ngu a mwada awesi ilondo chi goti saraye akenjoni chi tene i commencer à quoi soci i petit sarate éviter ni ala sa tene aussi mingi na ndochi akeketa ka niveau so na cha quartier soci azo ke moins saleté agwa ko tukuda et que na problème chi inondation donc vraiment biba détermination tia la kingangu et ala yishite vraiment ala mumba boko na kwanzo
atene biani so ala inga wa atene na ndutia gere kusala so fade ndukusala tikbene gbe so ke ba tentu ngombo kona la so yiti ngangu asinala ayke sarani tikanga legi na akbali susi ayke sina awa be Afrika na legi ti ayi susi ayke ganangangu azuti lini ti ati akba vakasusi ayinga tene nawe fadala ke kiriti tena tombela na ambatala na yatakandu so le keda warangia mingi na bungoli ti ministre solo a warangi na mabeti mi taisina na kodro akati tene itene patarane sabuti ke sazibiza zo bege na bege e ala so akena problem sa so ala wara palu so koko fadege rumute information na bege tia ala ti banse na to so la te ba so fade maboko na maboko ina la ke sarande kusala na njende tatene biani tongonda tika pachu kusala tika ngole ke na kpali susi ayke gana ya kodro na ngui sumu zo ke pika wala awa akigbi ada na bakondende ayke gilege okosoli mbiti sala titela mboko na mulingeti kodro sikpali awara la pepe sifade ala so ainga tenena we aleke duchande tongana awa yanga tindu kusali benik basu seke batenti mboko na la suiti ngangu asinala na yati akodro ndende susi aleke dasi ya kusala ni alimbiti tambula njoni. Abordons à présent la page sportive avant de boucler la première partie de cette édition, la dernière sur Télé Centrafrique. Comme je l'annonçais à l'entame de mon introduction, les meilleures équipes de la Ligue de champions européenne vont croiser le fer ce soir dans match comptant pour les quarts de finale retour entre la Remontada et les grandes équipes qui vont croiser le fer et vont pouvoir s'affronter dans un derby tête à tête dans le cadre des quarts de finale retour ce soir. Plusieurs belles affiches vous feront vivre en travers plusieurs chaînes de portée internationale ces grands matchs très attendus par les fanatiques et amoureux du football européen. Maliavo Junior, notre chroniqueur sportif, s'est intéressé à ce dossier sportif pour le compte de la rédaction de Télé Centrafrique. Bien, il y a des sango qui ngati kodro si tondani faditene e vungana la sangochi awanguruna ngati munju franzi na yati kwe bungo leti zwa que on la kwe yongoro akitonga so se bugirati la so kwe duruna terati limontia la tibanga tima kota sangochi kodro sa no tiba ke bungo leti kota ndo kwa sa réussite dans les monti bi Afrika na legeti kota akocha wa gosingati so le ke bemendo ndoti asangochi wangoro ti fape koti dembo ti quart de finale ti kingoni soit que zawala so na la kuiso na popoti abumbi ti tango dembo ti bakodro ti poto ndali ti ngolege ti kamatango kangu ti moins ti bakodro ti poto ndali ti ngusa kusena bala kuna mana igo fade so na useka pati sango ti ake ngengere sango. Ngingere sangochi da betala so berega so batene chile kerongwa lege so akembimpré paka rekose kamo so na teratilo mokewara wa kodekwa so ke sakusala na kubuchi kusala tilo ngana ambini akuta wa kodekwa so batene chimango chiapyalo so batene chile kerongwa lege na kodosi bi Afrika sa tambula tu kusala mbele ya tilangoso na kodo se timbaiki soit ki likodro tu kota kodo komandati la lobai ndali chi tambula tu kusala soit ki titena la kwa bembendo wala bana lecha la veni tongana si pialo so si abatene ti sungolege wala corridor très so aki moins de passage titena on a popoti kodo se bi Afrika ga na kodo se ti Congo Brazzaville ti si na mbage ti kodo se ti Tchad so aki na to ti kodo se ti bi Afrika chinga teni mbimbi na ndo ti tambula tu kusala so akocha wa gosinga ti so mo pokoti a kota zo ti kodro na ti tambula ti kusala so ngbe na kodo si mbaiki li kodro ti kota kodro komandati la loba e soit que José Kobo lo kira na batati bongi lo ke kireti vunga na isango mbimbi na ndoni andaka chimbi tena ye londo pepe na ti ketek pe bonga ki wa tere fa sonda li tia sango so kwe do kwa sarali si tia sango le kere gerenti vunga na la na ngati mundu tendele anangba zoni nalango bala ko ti nalango bala ko no se chinza chingugbe chingusa kusena ndoni balu sena uku Bembe aso eke ba tene chile kerengolege Eric Rokose Kamo so na tere chilo amina bembe atonga so agwe na mbege chi kota kodo komanda chi la lobai tambula chi kwaso amulege chi tene ya bembe ndonando chi akusala chi maingo chi corridor 13 so eke sanduku ngiza so nduru irini bati eke mumamboko nani pialo so abumbi am do kwa bembe ndende tonga na do kwa bembe aso eke ba tene chile kerengolege
bien biasa ke ndokwa bien biasa ke ba tene chi fangombe chi tene chi sedu chi tene chi seninga na tene chi mungo mamboko na azu akusala ni atondani na mbege chi guga so eke na makachi kodo chi be Afrika nga na kodo sese chi Congo Brazzaville ngoiso amulege na wakode kwaso aike bandolando tene chi corridor 13 Pascal Sangata chifa akamba chi kusala so amulege na andokwa bien biasa chi sala kusala chala na talegeni bien biasa ke baten chi fangombe chi Aurélien Simplice Zingas agonda mingi akusala so ndali chindo kwa chilo tene chi beti kozo kwesi itetene e chi mu merci mingi na biati kodro professeur Foussard quand je dois dire sur le pic à Ditiro le sara kwangangusi a partenaire technique et financier notamment Banque africaine de développement à Yeda qui tenait à financer quota projet so amu ande akodro ota kodro ti Congo Bassawiri kodro ti et puis na kodro ti Tchad et ni là si collègue ti iso projet ne na betiro ministre ti équipement na ti travaux publics a sara bumbiso ti tene ia sectoriel oko kwe iga ibando sosi akwati département ti ya doiti sarada ti par exemple na mbageti éducation nationale ando sosi a doiti tene à construire un bâtiment scolaire, à mener un bâtiment à Keda, à réhabiliter, à Sara Gbagba, à Teretimbeni, à Sara Bureau, à directeur de l'école, à Sara aussi à latrine, qui tenait séparé. Tchamonge Kola Kende, Tchamonge Wala Kende, et puis à Zangu aussi. So quoi, projet à tenir compte, ni là si depuis d'après Fade, il ministre. Travaux publics, ministre sécurité, représentant, ministre santé, ministre famille, et puis administration du territoire, na collaborateur à côté cadre quoi, il go jusqu'à ici na Gouga, madame préfet, la Lobaï, na Londo aussi na sous-préfet qu'on appelle Koturo, il go ici na Gouga, sur la frontière na Congo, si il tonda ti kusara nika oko na oko. Chaque point il l'outil tene iba mais ngati beti tereti anjere mais ngada bubeti iko pepe tereti anjere ngangati iba yeni iba lege na leti akwati lege ni avancer ngangu mingi a enrobé ni la si asara gesho ngangu mingi mais l'air soin de si a construire bâtiment ni singati beti agande kota ngangu mingi. Bien biasa eke ba tene chile kerengolege Eric Rokose Kamu chilo logonda mingi akusala so eke tambula nzoni ndali chile kerengolege so alondo na mbege chi bongi chi sinambaiki bosarangba mongumba jusqu'à ti sinagoga. Oui, bikila sinya tanti so lenga légué accueilli so à Ghana Monsoro à Ghana développement. C'est et que tu t'en Ghana développement à Ghana Monsoro ambina pialogue da so doti gui accompagner pialoti légué. Il doit savoir qu'il est dans ses appels. Ni la néati pialoti CD13 Isa ti le krengo a dati manangomiti. Ti le za a dati ti nganga. Na yati pialoni. Nga aussi. Puisque pialo ça a gongbi la frontière. A go jusqu'à frontière. Dans la frontière so donc il doit y tenir ça la béni so yiri antene comment on appelle ça bâtiment soit doit tenir à Bumbiaz aussi à l'accès à la frontière. Je veux dire par là la police, la gendarmerie, pour ce mix frontalier. Voilà. Donc so les chrétiens n'ambagé à la Congo quoi les n'ambagé puisque plani quoi qui bat là ça la plani si à mon avis. Donc il que ça ti timbagé ni là si mon bas. Biti ça va à itatimbiso à collectiviso titane ina la quoi gars. Tenti à la petite on a pensé que mbi imposé et vu timbi na non ak quoi so doti sala ko maboko na maboko ti na igo mango terrain na ti mango terrain ni la simbi ti sala fale na pokoti so si biati ko dronga na ko jo bien yeda na pokoti so si sala mbeti zana ko tela ti fa ndati na doti gage ti na iba ni la sela moyanga si igalaso iga de bibiri si commencer fale sala so na mbagi ti gugaka à frontière si gana ni iloti yeko oko ti ni ba est-ce que ndosi doti école l'école d'asso akpa est-ce que école gi est-ce que ils ont dit ça combien de salles de classe qui il est créé bagba terrain il est créé là est-ce qu'ils ont akaye so quoi si il a tati miso il pique à patra zo quoi même l'outil sécurité so si
et quoi école là-bas le quoi le participer nani parce que le dans mon point de vue tout tant ils sont ministre éducation ministre d'état éducation aussi l'organalité éducation le ko ndanga wangona ina quoi il pique à patratin yeso isala so agana legini ni la si mobile ke kunani et keke na teletimi il fallait aussi le solo directeur si cabinet le tout genre parce que na yati pia le so aussi isa wali na poko pepe les cramena ndoso adoti gati na fanala manangwa sarangwa yeti moboko ndendende donc le ko fati ba est-ce qu'un dossier si choisir na saraso agna legini nga aussi mini ngangu pia le so mini ngangu mini yeso na yati pia le so ka tentia autochtone so amuna il passe dit na isian de 15 km ilégui titana go jusqu'à Sina qu'on peut monter là nga aussi ka il doit il ekena la mbena adda ambena yeso si adoti muna la titana par exemple adoti titana a kai problème na territoire là itonso nga donc ni là si iti ça azuti santé aussi so ga puisque ça adati ti kai ngoko bela na territoire zo aka aussi na ti projection na ti pialoso ni la ku fati ne bandoni est-ce que il doit ça senti santé ni na ti hôpital aka iso ni la ngia na be so si parce que ça la kusala na yati ngia na yati nengo terrain na yati ingangoi puisque na pokoti ndana yati igaso préfet le munga fallait pour tu le mana pourquoi le kologa parce que na yati juridiction tu le règle donc le dotu dati bengbele ti tene le intervenir ton amena problème ti foncier parce que amena problème ningi ça que poser problème ti foncier ti terrain est-ce que a dotu indemniser ainsi de suite tout cela aille spécial ni là s'il fallait ministre préfet à mon fallait pour